Saka and then so ebro shen so ma me say dwumadi ne be de be nika be ahometen so e ha esan se hwesene ne ma esi ekoso nkomo a ye de ba na ebi mu ahie pa ka che busuanfo na fofo yele o ma wo fasefo na nanom ukrumo no mprafo na se prof ginam aye de agokensi sempa Saka na no pay obedwundwumadi so etimi ejaw dwumakuo miensa omadama omna boy skadwete me no pay ye de nkomo no etia ba ye ka dwumakuo amodi mu akotene dia Kingdom Garlic Bitters ne Kingdom Garlic Capsules ne dia ba edu elbow dwuma pa bodo immune system no na boa prevent ya dia hodo a elbow ra we di eliminate we di dim dan so no prepare boa e mo pomodin no ejina painting se eruma fa so dan eno pon a low blood pressure na tete cholesterol na fe reduce sugar level no e boa reduce fat level na fe so ro sade ne anwa adore wo se twima e wo mogya mu na boa manema akuye de ma edo ne din e de Kingdom Garlic Bitters na fe Kingdom Garlic Capsules bo modern da se wa nya bitters ni bi entian bobo a na ma me capsules ni bi betian boa e ma bibia akuye e de ma New Kingdom Ginseng Power Capsules e memedro edro ba ko betian saboa na osusi so a bobo adwuma bes don hwere ha ene echi na still gusu da so a wo bo adwuma pa na fe ma ohunane chairman na se wo bo adwuma ne sa recommended for sexual weakness na fe waist pain sisi ade na etete wo wontimi nto pa no konanim ema na chi mental stress na for produce energy extra iwale na bobo adwuma menye edro din e the New Kingdom Ginseng Power Capsules memedro no mansan ka bi ma ne to ma mema no so e beji da mo adwuma na boa masondie so etia sa ba fie e ma ne de so e ho ma eno so tremendous capsules ye ka tremendous capsules there white fita na so deep candidates na che wadoi eboa prapra wa himfio ma ho so twan sa sante a chemenken chairman ba na okaso nti oboa obitia mo ho isan so yisu tremendous capsules ye adwuma tremendously intima sanka bi na mwa ema ne ma 2022 ye enfama we mu any sponsors na emu etoturu to ne hwehwetwa wo mu etachira boa emena no pe ne nkomo no so etinjao game park games ene hyehye so kwatia sa ba amanfo twa etware nyasem ketwa last year didi this year so yesa didi me patcho the amazing eagerly anticipated epic one game no ana ye de aba uchusu from 1 to 36 na wetimi agetting na man ready na we stake betia saboa e ma osika sem so etia kosoro betia to from 1 Ghana cedis and kopem 350 Ghana cedis wini a 26 times we stake no ana usa betia ka we game park games o dale star 946# all networks now the wetia sa gym www.gameparkgames.com o de hu chirem so betia saboa ne de kan se draw ne ba so live e Adom TV so anopa e no kron awia kataban so be seprem tobre na eba so na fa nwumre no nsia so etia sa ba so nti wan di anopa obetia de awia wan di awia so obetia de nwumre obetia de anopa e de awia asan de nwumre aka sika sem no ebe koyie ti fa ho gi game park games obetia boa e ma bibia etia kokoyie e de ama game park games o se more mula more power o na tech national lottery authority for paying for and so regulatory sanctions so kuni mu freng otwen fa ho nyim esan se chacha diwa wadwene betia bomotiri betia hyehye wani kra betia purunso betia kokko entia na o de adwene kakra so etimi aton we mu ene sponsors a wo motachira boa ema enano penso ye de agokensi won sempa Saka etimi jaw a journey of 1,000 kilometers begins with very first step yen sha se fa EPL matches out with 10 pm 90 minutes of soccer fiesta Western 4 and Brighton and Hoops Albion for their Kensington in terms so aburuchiri boy tiensa to jono na jude sum and tie ba so ne apone ho kakra dia ma osehwe ne ho sene ne ma esie koso me ntin to Ghana komum dia the senior national soccer team Black Stars of Ghana go so ginom na so hwe nim se o ma ho sese no betie sini po na mepe o de mani ache la Côte d'Ivoire ho ana 2024 yi ye de African Cup of Nations ne 18 something time so isan see to share dentist still na ye bono mana ne eka 2023 channel so ma me say 24 players out of the 27 players eton side from no wo mo ana be PM Black Stars campaign ra wo mo say some dia se ni 18 times so kuma se na ohwese na hye ne esie koso a wo mo de ato hyem se merpem no wo mo e de akense ba ko betia pem so Ghana ye ne Namibia fo mo so ebom hadwa e wo ye hye so ano ana de sai ko akense ne betia san pem so na ukum ehwese na nema esie koso no dia na se emrante no eche so mani abre ehwe nim se nyame adoma nyama ebetia koye e de amom enura emrante ne bepie mu kuto kawem hyem bia no na ohwese na mafo agiom fo so a na eye ni kasem
The triumphant entry of the Blasters players into the Kutuka International Airport in Enra, Yapone Kakadia Mount, now Hussein and Yama Asia, but Richmond Lamte, Koroko for signing, symbol for Bakopano, Yakamba fee with Dia Grobasa, assistant Wayanya and Puma, and a 255 players, one country, a fair 27 on country, but to Rua Campano, what in Nkomo Kakra so Aja. Growing up, it was in mind that I wanted to play, especially for the Blasters, and for me to be included in the 27-man squad. It's an honor, and I'm very happy. Well, it's a dream come true, and I'd like to say, giving up is not an option, because we all know what I went through, and it wasn't easy. And as a professional player, you know what you want, you understand? So things like this don't shake you, you understand? Yeah, you need to keep moving. Yeah. No, I'm not going to disappoint them, and I really thank them, and they should keep on supporting me. You know, they've really done well. I would like to thank the media and for everything. It's true, and I would like to thank them because the media, they've really helped me. Yes, sir. Just after the names were being mentioned, your boys were jubilating, everybody were jubilating, calling your name. How do you take that reception from your teammates? How they were reacting to your caller? Okay, it's true, bro, and I'm very happy for my teammates. I mean, to cheer up as soon as they heard my name in a 27-man squad. So and into Richmond Lamte, Koroko 4 player, and then never could more Blasters of Ghana camp. Abrante and Pese, you can't say Rasta no. Now you can't Rasta for body Ghana Yasem Ketua. Maso Krono from Kranza Boros, Eba Blasters, a Coco Kuinano, now or Pese, Unia and Wecha. Ukuma, Kwame Ayo, I will pay in your Kumaba Kono, a Cambo Power, no so Rasta, and say I could do so for no try. Now, would need him El Blasters of Ghana camp, Jonathan Sua, and so Medema Sporting Club for Abrante, or more in Kraniche say, Rasta now, I know, Rasta food will come there, but in paying for say, Western Nema is your Cosonadia, one more S and say in Kaubika and Rasta. Ebitia boa emanyama etian sankwe ehun da retwen eguso ehon sa brante no ebestik to no career no anase obetimi aye ehihye ebitia saboa emanyama etian kwedi ama no emre ene nkrabia de ebitia sa kire mepem no ebekọ sankomum na afi hwese ne mesiko so Charles Kojo team Mickey Charles ane efre na amanfo beka ne yie pa tachiman okopiem a na ese papa waji din kosua ne hye so a na wo Premier League club ni player ba ko a na obobo pai baba Mahama ene Charles Kojo team no didi ma ohwese ne Mexico so ahwe machiri kwan a enya de abetin sen home nti former journalist nti enya wasante atomu bio na abuchire nkoni aba na odi ode nkomo kakra be jacket Edwin Simon Kaku Ghana Football Association boss say na ti kron kwagina one head does not go into council onto san franfra obibia onim game nim na for montage say be afcon Ghana bitimi pejabo nso ano ejena kumkum encourage me kura futuo kitwa bi na mbe ba mini akati yeso kreku se on tnase na on throw the hands no all hands on deck on timi nya adwuma anya de obetimi aye because you nipa ne bi wo hono ma omoduro afcon finals no even though omantimi anyi kruwa number but me this time around me say Ghana with mid to finals nko inshallah na kupo di ye beji kruwa na biaba na say be ya ye be through finals no and then the problem ye wo nipa bi wo hono ma omodwene e plan say match we be boni say after match we be boni say sa group matches no the one in Egypt be bono untimi Mozambique mo the same match Cape Verde ball ana ne be bono untimi fasa plan anko ball against Egypt into what class no planning your think tanks were Ghana football mu a mo nyina tia se sabi omu ye omo da so tia se amdo kasai onto some fresh sample fo nyina omo mu hu se de bi aduru no okon na ye kon no ye kokon ama Ghana is 2024 ye nyina obi adna kuma bisuta ebeso to Black Stars even though South Tamale elections no koya na bin krapa Tamale elections no men support men fuaso but the view of the Black Stars I on my first you know I am support for man now quite the first way the African Cup of Nations Yama Amagana I say money
nti make Charles ko yo ntim ni di ankasa na oyo opposition ana ni odene nkomo kakra so atia sa todwa de afase na Afcon na ekonti no omsre nkabom de magana food na football football na enton san fan free bia no mra board na onfa na dwenche mebo ase bia Blasters of Ghana African Cup of Nations wala Cote d'Ivoire no nyama ebetia koyi de amaye na zentem so nkomo bi betwa mu hye so 2023 mo na nkomo ni di mani na ne se Bebjeta Samoja former Blasters of Ghana captain woni abawe fence Sara Kwabna wohwe nkomo etwen sa pie mu elkota na nya nika na sa nkomo mu ana mo chese journalist bi fence Anthony Safo ono etimi afa kuntuna se nkokoje asamosa igyan sika befu na ka ode ne huyi e sa nkomo nim Bebjeta Samoja so ne ko 40 na ema omo so abrantim de nsem ne koja police station ema na no dan nsem ne ko pie mo court omo twon dabre ama me no ka se Anthony Safo ono kwa yi na di wadwuma ama otifie be senfie ba kuni ekwa akiri na chese onya adwuma ode case ne ko pie mo court we ni case no ama ohwese ne mesi koso asase moja mmom ana na nka itwa nkontomo ade afa eti kodi abehye anum ana nei ohwese ne mesi koso akose yemfa ayesike bintu ne tiri so no ntua ntempa so nsempa tezika emfa ma Anthony Safo nia akopiem no lawyer panya odi asem nanim no ne ncheche mu nie the judgment ne ba the man says to train after 7 days after 7 days na what 7 judgment in the say ama but obey yet nyama na judge e can do ma on obey step on copy formally and no your friend no entry of judgment and no sa aka no yaye ye pena 7 but once again or to take your believe no cover o musu ni fi nso so hwa no ho so o cover o musu ni fi wa cover the minister last time I said I come here about 4 times. Nina ya den yansanka no. So, intinu you better actually another procedure bi. Na court na my ho kwan then they are coffin spam me do am. Because the Canada yenya na beje kwan bia so. So, the entertainment journalist Anthony Safo ne lawyer penya odi anim ema wini case na against Samoja na rest na nema esi ekoso na se nkuntumpuni na braba Samoja enya no crescent ka journalist be jiske bia ne ho yehwe mu no na se court se abrante no wom de asemato no so semom kan fa no ho nya nika wasan trefi be se afi ba ko ne akire nie nti yemfa mpatase ke bi ema no eno no mse omko sebo Samoja na otete na so manfo be ka Samoja onye new to the court last time okọ one ne ono kasa ne yere ekopi mo no osi wini case no ema case na osi wini no eno so eso dem patasika creative some moment ne de ne konwene se no omo hwehwe na wo mu enya no nkomo a eno so etuensa piu nyame adoma ye be di akira hwese ne ma besi akọ e wo san hwehwe a eno so etuensa to dwanum medusia na madawase na mama mo ne hwe ba se no so mame se game park games omo ta chiri pa ana ye de san hwese so creative sambrel game park games e modern da hwa Adom TV a draw ne ba so de bia anopa no nkron ana afi awia premtobre ana afi no nsia anwumere enso etuensa ba so ye kan game park games a no agem so se more power national health authority 4.4 ensa hyase ana ye de sa eye nkomoyi enso ejao Kingdom garlic bitters ene Kingdom garlic capsules nso etua ba mansan ke bebetia sa bo abado immune system no amanso ay pintin ese eye odum ene wawa eno pa ho a new Kingdom ginseng power capsules memedru no do ba ko betia sa bo mo bo adwuma best don hwero ha na akire no new Kingdom ginseng power capsules ya brantia mansan ka sa do bi bo adwuma na afi waje o chairman ukase utia kra yenye izanse wabo adwuma bo da so sabetia ka Kingdom Herbal Center for more drugline e wo kanshi on sabetia ka obetia from so 0536149961 0536149961 na one Kingdom Herbal Center for paying for yen twetwe enkomo yen hwemwa emanema 2022 ye famao me dey the profiki wala sa good catch back up and in the new year me dey the second edition of Badwam Gukensi no etimi ebro nyame adoma African Cup of Nations no ye be more extensive coverage e wo Adom TV so ntikoso a e mo feeding influencer and afa Asempa 94.7 FM Adom 106.3 FM na Share FM ye be kentia famu na ye the live updates no and live commentaries no so etimi essential say kama Sister Sandy be a guy in terms of entertainment here Ghana had ye obi en ho betimi no agise bia wotafra ba hwe na nkomo de ba no anika ne muso e deye e dokodokodoko e fem timsel ka kire busuafo na fofo yere wo ma wo fasefo na no mukrumu e no mprafo ina Sister Sandy be a guy wotim sampa she's the only female entertainment journalist or Jennifer Lopez back or the nkomo bi na ebetia saba no sana nyama esi ekoso but health it and ba Sister Sandy ni aka no e be san jaw the act of being a good guest is to now to say au revoir.